Menatadyang SAUP ing Sanitary Landfill o Eco Protect Management Corporation kareng miyalbugan ang pamilya king Bulacan. Ay balita ng Patricia Mamam. Menatadyang SAUP ing Eco Protect Management Corporation o EPMC kareng pamilyang mituran at apektado ng albog kareng aduang barangay king Bulacan. Penimuna ng President at CEO Alain Tan ng distribution ng relief goods kareng halos 1,200 na pamilya king Barangay Mohon Malolos at Barangay Gugo king Kalumpit. Tinggap na rin benepisyaryo reng relief goods sa maglawang abias, canned goods, noodles, kape at aliwa pang manimunang pamangailangan. At suya naman king aktibidad, ikalumpit Mayor Glory Lem Faustino, ape pakit suporta at personal sinaup king distribution. Agpangkangtan kapag nasaning kumpanya yung sumaup kareng apektado ng kalamidad at magisan metong bang may bangon lareti. Makasadya naman kanong sumaup ing Eco Protect kareng alwa pang lugal, apektado pa mo rin ning matas adanom. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.